Ribirta pen legit kramsa non birta ang ton pen langpone sinang. Karbiaron bari mare chokhi chuphijo nimrokom keri matum stami ning isi vetpen mai pangni ponji aphan busi Karbinglo Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang pen bori ponji arkoi ni phai sirkep ani dipu mile pho pirthi porthi aklam nihang rongethi aglong Karbiaron barim chingruma mai pi paman pon Laso mai pi chengche aprang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Dipurong spian nang sunsi Diputara langsu Karbi people holong Kajirong hangpi Milbiri along guest house kapabat pontu lapenki Seratilin Ojitram holahem kikim karang pon patang ponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma arideng pen ingkupon Lasopi di Pumail pho pirthi porthi aklamalong rongethi along kecheng si Karbi aron barim armu chiruma mai pi pamanpon Karbi arat tumpan semi rengdok rengmi pen kitu ke thaklong ber jap han semi suri krusar atum pen semi bongkrok arnam pupon Karbinglo Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang pen kachaphem pupona mailong alihaman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Minister Jogen Mohan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Moment MLA Karbi Richo Longsing Ronghang EMS MEC lapen ki Karbinglong angkang pen chenglok Karbinglong angkang pen angtan Karbi etum lak isi susi aratum stong dun Karbiaron parim anusi pangtang pon tuja phan pusi Karbinglo Tamas Council atong pensemi nihang Karbinglong long long chiri suri pharu pho along lepek ponpo lapan ki nijang Karbinglong aphan samit chiri surhini along lepek ponpo lapan ki Karbiaron barim atum aphan ningkan esegepen Karbinglo Tamas Council long pensemi kuti siatangka ki Karbinglo Tamas Council session budget long hokpon pubusi CM Dr. Tram Ronghang pen rada mai pilong lamjai pon Abang ini kau itu paham kiri suri ini biaskan dia logan dan biaskan dia logan kerja termasuk konsentrasi di pondok itu keberai kerja termasuk konsentrasi. Normal itu lebihnya noni kerja pondok itu lah itu asam topik sumber doksino langsung sumber doksi itu kan kita beri tempat dia tu hamil lagi arumina lagi labenke wonam lagi lasopan karena tuan konsil kan hele pinne hempu mokan akhir berjanji uti setan ka pada orang pondok persidangan Tuhan wajah apa Karbiaron barim chokli chupi jo tumke hakoi phi phua kaidun herpensi kirimpon lapet ki kroipon aron lo lapan ki Karbiaron barim ansi pangcho pon thuji aphan ki un an ben ke chirap chitu dunji pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen sabi radamai pi long pen lamjai pon Karbi khamate honghai dharma khipa jimare shakti khali kori rakhibo Karbi khamat juk juk prithibi nijor বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰে দিয়াই থাকিব পাৰি কিন্তু জীৱ আৰু কিয়ে কাৰ্বি সমাজৰ পৰিচয় হ'ব আজি আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই আনুষ্ঠানিক আয়োজন কৰি আপোনালোকে আজি কাৰ্বি পৰম্পৰাগত লোক বিশ্বাসৰ জগত সভালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে যি প্ৰথম খোজ পেলালে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছো
যোগদান কৰি সঁচাকৈ আনন্দিত হ'লোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কাৰ্বি সমাজে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুভৱ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকিৰ পিছতো কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাস আৰু ধৰ্ম তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব আৰু এই ধৰ্মসমূহৰ মাজত বা এই সংহাৰী ধৰ্মৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন দাৰ্শনিক আৰু বৈজ্ঞানিক দিশসমূহ তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। অহা 17 তাৰিখে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান হ'ব। এই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহামহিম ডাঙৰীয়ানী আহি উপস্থিত হ'ব। সেই সম্পৰ্কেও আয়োজন সম্পৰ্কেও আলোচনা ডেভেলপমেণ্ট কাম আজি সমাপন কৰিছে। বিশেষকৈ 3000 আসনযুক্ত যিটো অডিটৰিয়াম খুব ধুনীয়া হৈছে। এই কামবিলাকো মোৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ আজি সৌভাগ্য। স্যার 22 তারিখে Kidam tengah kau ni Petrok siar ni lakha krisi lang per MSC konsensi ke parlopon kangki langsu ahawara long rong ker karkli lun kana malin ke talon pon je phan nujok ke sompon bangso kangki langsu rong ker karkli lun kana malin ke talon pon je phan nujok ke sompon along bira sing teron ahin pensi bongkrok arnam tarampon bangso rong ker karkli lun kana malin ke talon pon je along sami ke kan ki lun ke cepati pidu ponji lapen lun sepi lapen ka prek hanseri atuma phan sitami ke chophat ponji pusi alang litumpen pa Nipon. Bangso rong ker karkli lun kana malin ke talon pon jia phan nujoke sompon along semi ke chitong dun Rajiv Terang Mensing Teron Raja Pathar Lems a chairman Jivo Inghi lapen lang pher bu phong asar kurusar bida sing teron atum ta chitong dun renti sini tum lunse pi tamane tum jilono filono buku tamane tum nangkok lasi sangling kurusar tamane tum ke hangi pu alam tu lapen tum sithana ko lo tum ke kitu ke manu hutame hai ini tum kenang sot lasi tum cari pia bong kami tum dak karcu poni alang tum hando lasi nilihi ya thano e lapani tum along na ching honai tum dak lang fera IM sar mudram lethe alang lipenta sabuni tum chingwai long lo lapen tum kaching honai sa long ki be alang liphan kadu ita chini lo alang lita nang dongji pusi liphan bita nang kilo alpen alang lita ankan bang tame ni tum along jakong horang bidi seripan cenglok pithe nang rab dun bang alang li sikai tana pang tang dolo asi nili alang liphan ansu se suri anam haru pan hirjumi hangsi apen kadu kawe kar bikur pho haron barim an pan nili hirjumi hangsi ansu se lama so itu klam rada rana pu bachonang pu laso ninggarong na chipidun thekji afansi nili anam haru pan hirjumi hang pile adan pulon Idam tengah kau ni Petrok ni lakha krisi lang per MSC konsensi ke parlopon bombre ador supatu aklamalong bombre rang sinaterang atum pen spatir pi ponsi engdeng trok rong ker karkli lun kana malin paman pon rang sinaterang amai pu jirsong singnar pensi mai chepem pu pon konjur bang chesong kram sa pensi alhi tum phan pachini pon thu labang sulun kana malin long aliha man pen karbilo chale song tri pi konjun bang George Timung Bukla Municipal Board Chairman Hemsing Teront Radasai Klembang Pu Sing Hansi Langper Karbi Jutang Asong Amai Pu Ki Hai Timung Langper Risunim So Aterang Amai Pu Chonjai Tobi Rangsina Terang Along BD Sir Longkiram Tisu Karbilu Charlie Asong Haberkat Regional Committee Amai Budho Terang Rong Trok Si Rong Asar Lapen Ki Ka Prek Manpeng Nunda Chitong Nunsi Labangsu Lun Kana Malen Mesen Pen Pachun Pon Lapen Langper Karbi Rong Asar Amai Mepu lapen kong chun bang ke hai lapen Karbilo Charlie Asong Bolong Komaji Head Branch Mepu lapen kong chun bang lapen Langper Isunim So Terang Mepu lapen kong chun bang lapen Bolong Komaji Karbilo Charlie Asong Aro Mepu lapen kong chun bang lapen Pili Labang So Amai along Chopapon aluhi Lapen Rong Bomruya Hawak Rong Peroksi Rong Asar Lapen Labang So Rong Peroksi Hawak Sorgari Gambura Akehai Lapen Bilabang So Amai along Keceng Ben Kijut Labang So Amai along Aldina Pidut Ahin Ben Kiwan Romasar Rubasar
Lengdun Kleng Sarpo Adi Sarpo Aman Pen Sarpu Sarpi Akim Mangpar Kadugawe Apak Samen Omria Waraga Doan Apak Ningkan Kini Akadom Pajir Ponilo Kado Cikimu Pondet Penelitum Lati Pini Bangso Amaelo Nili Prangdong Atum Sedame Lampe Akco Doan Makalang Litum Jaik Elo Nonilia Bangke Alang Litum Along Kining Jetang Alama Son Hotsi Kipadu Nason Lo Lasi Ilitum Aprang Ilitum Karbilo Charlia Song Central Executive Committee Akong Junbang George Timunga Kahit Same Ninjilo Ilitum Pilih Bangso Mai Long Sitame Athet PKN Pondo Ilitum Hakoke Chong Nopak Penrong Kacedan Hello Kumama Chong Nopak Kipalting Ketek Nai Alang Li Hello Nok Be Bate Alang Li Hello Inun Wicho Pulitum Ke Hokda Bos Ramenona Kai Mangalitum Kolom Adin Pina Ilitum Nyong Sitok Lang Tek Tek Pulotang Te Anton Pen Kacuklen Sudam Pen Cenglo Ason Tina Sai Long Sitame Ilitum Emekawe Inu Kang Thong Eking Istekok Ason Ilitum Mandaji Lasi Sido Alang Litum Pan Pidi Nili During my speech lo masih nili tuning rilo je komane a sarkar phan komane a council ba komane what to say states ya central government phan ke ilitum ju akhak long nang ju akhat chiki re tanang nelo achak decision bang ilitum ang bong rong asarang bong le achak decision bang entenan pusinili alang lituan tuning kang lo katuning kang alam bang la pulo je la rong troxia rong rat akling dun kleng sarpo arisobasa tumjong se alang litum ya decision and thilo si regulation jong si deng de lo lo tang te je bang akhai phan ba komane tu phan ingsi awareness a hisap regulation deng de jong si je longli kit itu ilitum bang cerai kom nang ji ilitum bang la so long re ilitum bang han george tap te nang ji bang han ti te nang ji si regulation deng lo tang te la ta ingsi longri ke cerai kom khai ke cerai kom ang teglo pisi nili alang li thon chuni ru kanglo muninga a face a program long yosi dili nang chi tong long lo tang ke halaso hot bang nili arju kang tui alang li tum jong se la so regulation deng ma deng de ma nili la so inspiration ke long la ke dipu long rong jang phong do nang li tum dar ju long thai lo ala rong jang phong long ke hala tum tamne standing regulation to constitution ma si do je bang khai ma te kapre tum ma phan bang ke kece so tu bang ke alang li tinggal long le George nang li tum jong si pini nili phan nang bisa se pulo tang de nang li tum rong yang phong constituent rong jang phong rong rat arong asar tum phan arju tame alang tum bang ke written constitution tu lapen pini nili through this platform nili kapachini ba kachuni kang tum bang ke la pulo je education means not only learning ABC or 1 2 3 playing football playing cricket badminton and singing dancing also part of education lasi ilitum parents tum ilitum ta dak purun pai purun tum dak doan tum tame bala so news kuma malang ko tame nangli thanda kichun jang tum la pula je nangli somar jongsi komane football pa tung plote let them play komane jongsi lun kaning tung plotang de let them dance let them sing lasi osmar tum ko be my interest kedo halasi nang po lapen ini nang dak bom ruya tum nili la so program lopen nili kapachini kang tum je sarkar ke kitiata ho buginang ehem na chuthon thelo ili tumsi ahem pate bogna po corporator pate bogna po chamber pate bogna po council state assembly pate bogna po ate ili tumsi chupa hailo mati lasi bang ho buginang thelo ili tumsi tuning rida na po chun chetik apong application tame memorandum tame ili tum submit nang po lapen la son dak thala program jo ili tum porn vero lo tang de ili tum culture ili tum jutang jubata ili tum chik ponji long rita chik ponji lapen rongang bong ta unity so jangang bong ta unity duji pusini lima thada thank you Pini birta bangkilan sekang ton paniglo do me thangme kardom